Sanibonani igama umchasiseli Isimunye Sentombi. Namhlanje ngizofuna ukukhuluma direct nge-relative visa. Abantu abaningi bayabuza kuma comments ukuthi ngibachazele kahle nge-relative visa ukuze bazwisise ngayo. I-relative visa uyayi-applya mangabe kunesihlobo esilapha eSouth Africa esiphethe i-ID or esiphethe any form of i-visa or esinemvumo esigunyaza ukuthi siphile la eSouth Africa. So mangabe umama wakho for example ene business visa or ene general work permit, uyakwazi uku-applya wena njengomntana ku-relative visa usho ukuthi uyingane yomuntu onemvume yokuba se-South Africa. Then if uyi-parent yomuntu ophetheyo imvume yokuba se-South Africa, whether une-ID, whether une-permit ethile, uyakwazi uku-applya i-relative visa as i-parent yakhe or i-guardian yakhe or noma yibukho nje ubudlelo ubuhlobo onabo nalowo muntu, as long uzokwazi ukuprove. Ngeke mhlawumbe ulande umngane wakho then you claim ukuthi isihlobo sakho. So kuyahlukana lapho. So abanye bebebuza ukuthi nginomuntu nje engimaziyo one-locus one-ID, ngiyakwazi yini ukuthi ngi-apply i-relative visa, or nginomunye umuntu one-permit ngiyakwazi? Cha, awukwazi mangabe akukho into ebambekayo ezoprova ukuthi wena nalowo muntu lihlobene. Then abanye bayabuza ukuthi mabe apply abakuboni okuthiwa yi-spouse visa, nayo ingaphansi kwayo leyo okuthiwa i-relative visa. Uya-apply i-relative visa usho ukuthi wena you are unobudlelwano nalowo muntu othile, uthandana nomuntu othile, kodwa kube uproveka. Hayi ukuthi mhlawumbe ungathi uhambe emgwaqweni ushele uqonywe intombi yase-South Africa suvuke kusenza usiyo-apply i-spousal visa or i-relative visa. Akuhambi kanjalo. Kumele kube khona ubufakazi like i-marriage certificate iyadingeka uma ukuthi lowo muntu i-spouse sakho. So kunjalo nje nge-relative visa. So niyavunyelwa ukuthi ni-apply i-relative visa, kodwa i-relative visa ihlala iminyaka ewu-2 kuphela. Okunye okumqoka okumele abantu babekwazi before ba-apply i-relative visa ukuthi ayikuvumeli ukuthi usebenze eSouth Africa. Ayikuvumeli ukuthi usebenze eSouth Africa. So ma u-apply i-relative visa kusho ukuthi uzobe umuntu nje ozohlala naloyo muntu. So ma ukuthi ufuna ukuthi usebenze kusho ukuthi akumelanga u-apply i-relative visa, kusho ukuthi uzojoyina abanye u-apply i-waiver bese yaqhubeka ngenye i-permit oyifunayo. So siyabonga kakhulu, ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe ku-AVG Reality Channel bese niyayishare le video ukwenzela ukuthi abanye abantu bakithi basizakale abadinga ukuthi babe ngokuhlala emthethweni la eSouth Africa. Liyazi ukuthi kulezi insuku akukho lula la eSouth Africa, abantu bayaboshwa. So zama ukuthi mangabe uyatholakala nawe kukhona okunye okuphetheyo okukhomba ukuthi nawe uzamile ukuthi ube la ngokusemthethweni. So kuyakusiza kakhulu lokho ngoba niyazi ukuthi these days ma uboshiwe uyathathwa usiwe court nani. So i-court izokubuza ukuthi wena yini into oyenzileyo ukuthi ube la eMzansi ngokusemthethweni. At least makukhona wakuzama nawe uzoba noshwelenyana okuthile oluthola. Siyabonga kakhulu, siyanithanda kakhulu emakhaya.